kublai pi baro pidangi pe ye khubor jong Mawphor habangin ya che prang bat ka khubor tungin ye pe ye kimat ke bakongsan jong ka khubor kumne tangki kintei bayo lok khla jai bapasha ye ke bil yo pateng ong UCEM ha ka dorbar KHADC korup kanja ki pulit na toll plaza arpomer batmu shalan shagwahati yelade ba ki yo tulop de kilang ki shong kali sa ho klem siu bayum pniang ki nyon ben pan yangi shara kinong yelam ka JYF ba JSM na plau ka DC office ko nam lang sanctuary ka jaga pne pensa ye ki dokha banan kong tam Howes Kasi Hills yo jing mentoy shipotali ki SHG but VO da ke korlor pentor nakatnat agriculture da ke jingmen men sem pediang borom ki nongrep ya ka kong Trinity sayo hari boy nongpo Kajingnya tini kendo lagi yang kemudian memperden si para memperden air sel. Dan sebuna nama terdekat sama ada kita lupa. Sama sosial kemudian lupa nafas. Abede teman-teman oleh sama di tempat kawin berkunjung berusaha karai dan family setelah. Akhirnya bela tentu bertahan di bahagian sengkat balai yang baik dia bersama kerja dia bersama. Dan mereka hadir bah narai Oslo yang kasih ajumat nak kalian joki member nak kalian kita agak jingsya nasuku ka kani kabir kalau ko tahu badadin bangina tip nomba isi ba limana ini kabir keladon kejinya kena lagi sosial media keladon kejinya video jebut keladon kejinya lap kejinya ber keladon kejinya kendit balik ba District Council terhadap itu. Maka bahkan setelah perkelong bah narayo ya di comments di bubun kamtam na ikun sama selang ikun ibalas sosial ibalas nu bagi ladon kata kata sosial hati hadir bah lagi ya gitu. Dan rei suatu lupa mau apa dari kabel telah tak bagi yang bila perkat telah tak dengan tinggi betul buat diberi di mana baru kan itu bagi lalu interest lah tips kami di kabel bila pun lagi jurnalis bila pun yang ada dari kita bodi Bagi kita kabel dan hari seperti kabel nabah District Council mana long very interest buat kebesaran kenyu susu perkalang yang itu dibayo lok pelajai amtam dan keburung yang bisa melakukan teknisi ibalatin samhat lah dari kabel kan hamdo nem yang kecil yo pateng kecil adin berlayo itulah nomor BI di sosial media bagi baham persyak yang kami kabel ide dibayo lo kelajar dan mereka kuatkan air message balamba kami kabel ikuat penting lakam yang lihat dunia begini, berkamtam, yang security, jok ikut sama senang. Ibala pun slam, pun penting. Islo bakimdan security aja. Islo bakimdan hak aja. Walau dikihap pensiun hal yang lebih baru, mereka tak security yang dikamu.
dan ada ngiwan ra yang ber akan create the confidence जो कि कौन समाज संग्राम की tiba tente tidak mensi kawan kecuman ra kecing long depress kecing slow bomber future ring ya german barang-barang yang gede don kecing social tak jingrap jong ki samla ka shinong paham maulain arpo mer ki pulit jong ka bernihan manta ka sngi ha ka por henril 100% menstem kilio banbat bat kem ya ka we ka kali swift ka bakit ganja ka blami na ka nong ba shillong bat mu banle shaga nong ba guwahati katkum ka jingtin ya ka te ka kali ka badon ya u registration number ml not san j san hanyo iwe saw balanya da upenda biang marwen arfinyo snem karta ubana ka shinong umkte riboy district layo bankem daki pulit lengba ka jingarap jongki samla ka shinong paham maulen arpomer bat ya ka te ka kali layo bankem na ka toll plaza ka bade ka kherdop krong khajna jong ka nhai ka badon ha ka shinong arpomer pat ha ka jing talasi lalap yaki song plastic balasong ya ukanja na ka te ka kali nagalian ki pulit ka bernihat police outpost ha ka jingadon lang uba g marshalong dsp traffic kila pendep eka kamram katkum ka ndps act badia unongnya lembat eka te kali larakno shabarnihat police outpost banle eka badon kam bat ka jingtokit halo ka te jingjia kadang ya chakmat kumban chupen kenmau kani ka jingyo kem ki pulit eka jingdi pen buai kam di shu ka sim ka banengkong henry dangshen ki pulit kilayo ru ban kudup ya ki drugs na ka te jaka da ka jingarap ki samla jong ka te shnong bat kani kade kam ka bakrau baki samla ka shnong paham mauleng kila treshitom ban penduk jaj yakum kite gi jaj jingdi pen buat nakaliang ki polis kila kerpat ru ya ka jinga trailang bat ki pat ba ban penduk jaj yakum kite gi jaj jingdi pen buat kumba ki pulit na ka posh ka por ki jupen long ya ki program aji kai na ka banta ban penduk jaj ya kite gi jaj jingdi pen buat Urastang batu bentar mentawa de kal yo kau bau yo buan cepat mipan cepat lah bangai belang ya syu ni habar penjab ya ke bon ni kam habor jong lagi ki school ki jongi ngem la banai ye sarkar magata kala nyon bain na ko kesli se ko ba kat kale ke jikru tho hakim bon giam Minister hawa ki shong haga yim ki kram sim ya tulok hawa ki sim ya ga hawa ki shong hagi kali ka kram dai ka tulok ka ki sim ka don la ka jong ka awan ka joki kim so tho ya ba hawa ki yo ka tulok ka sila alat ki se thab ka bla gi ki no hikai hak kendai arpuaja daga to ga jum sa ki pendam bantit khau bantit chor bantit jinta ban benda by school ye ki khon ban tumta data mano wasu tho ye ki jinge kom ki no hikai isko tho ba ka ga jingsa ban beng ga jumi kalong sama pala ha ga sorkar kat bagi si ki por Kina yak chakmat kajiksa banbay jongiro kanang wan nabol the boss. Bynta ka sorkar ka stawan friend sa banong mao hana ba school SSA kila bon palan hage jala me kaliya ka jingli menta mo nga banong hane mano wasna ige jinga. Dai bagi kilo ga SSA nene ko fees sorkar wasna ige jinga. Mano mo wala school SSA Wala kita hikai SSA, wala ki khanar hajar sanspah sa buai ne, wala ka kabinet minister ka jopi, geliswa ni tong hirata. Anda pila sna ni jine, hawa pila shu war sob ni jine, kisong ki malia yap sito. Pinang dengan kai ki kon, anda ki kon ka dawa wan yo ka bang, jong dan bang. Kai ni sorkar ni tong hirata. John menta hakal rawai ke dum. Kom gila gila.
Miskong tu, bagi niki ai bro. Tija, bagi nang yasya, nang nesakma. Kat kabangi, inang yalam ke syafat kijungi, kijai beri kedu, yang minister, yang education minister, kacingkran ke jamu kalau ban examen. Examen yang berakhir daki minit daki kena ada dayang. Examen yang setong, examen yang wayang. Nah examen yang wayang ni. Karena setong hamba examen. Karena yang kena cingkeli, kabang ngingis pak pangkeli. Ubriu walaya pernah examen. Kata kena jinglong, pakai jingmah. Kira persang banwanra ya execution policy. Saya kerja execution policy. Kino alam ka JYF ba GSM. Kila syara no aki pulit na pelaw ka DC office. Hadin ka jingsyong kelain mungor. Bandawa penyo admission ya kisamla pule nari lum jantia. Kibrang du kelas hadu menta. Kita kino alam kibla syara no kikentup ya ujar dan rembai ubdeu presiden ka JY Circle JYF. Wilson Ardi Sengshai Presiden ke Eastern Region GSM, Uribok Biam Presiden Western Region JY Circle, juga GSM, Oswald Binampui, Presiden ke JWF Sampung Circle. Islam, JSM, Islam, JSM, Islam, JSM, Islam, JSM, Islam, 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 Nam lang Fish Sanctuary kadega jaka penek pensa ia ki dok kha balasumar da kamarkasa area Fisheries Association. Ya ketiga sanctuary lasdang nengkong house nem arhaja nyew bat ketiga association kadang sumar haduk mencamene. Ha kajing yakindo yakinong penya jongga association. Ha ketiga jaka layo abon yakren baduba YPS imle secretary ka association. Ha ka baule tho ba nado basdang ban sumar ya ketiga jaka om ju shu ban khwai ban tong ban bread jar ban aidawai ban siat bom bat kiwe ki jing penya pathar ya ki do habaro shilenter ketika wa nado kashinong mauro markasa hadu maukatan uba semle ulai thuru baki jo ai bamshi sen chitayo ya ki do kha ha ketiga jaka nadu sunam araja nyo bestang kong mak lai dokha te ka ai ka jing thumu jong phi haba phi penlong ya kena ka jaka kumni ko makalong ta
Kajing temu jong keseng kalong balai sabuk ni sensori yang ni kalong ba kajing temu kalong ba. Kadi nam lang silinter nang ni teter sadu semoro sadu senang keseng kapoi. Tegi dok kha bab dan nang ni kan long kum kan just stop. Jadi ketika kha jong dok kha ba teter nang ni pada kuat jing bab teter kapoi sadu semoro sadu semar kasa sadu nang keseng. Mungkin long kum ketika bangi ri kenang makin roy ki do wa. Haduk menta ti nak liang ni kasian ni ai kublai pai ba yang ni kathan ba we kam tam ni sordar ki ba ni trilang ni dan khat sau snong ba na do bang ibu kin sang sori hang ni haduk ni klimat sedon we ru ban amat penjat ni ban bom ni ban mengwi ni sang sori dang ti sang sori yang ke ko mi bro kom nam lang ibu senter ke ai ka bang ni ai jing bam ni ai asin stiau ki dok khang ni sei na ka fon jong ka association bat yang nong up mensyar mentat ba yap mensyar nong up udan hang ni ti bergat ki ong ti ni ai anorium yu kat bang ilae si hajar si benai ti hadin bau layap mentang dan ba apsu ti nang mentang dang kriak dak kawe bat banyak ti nang liang department haduk mentang kelak meneh ni ski beladep benai beladep kelawan bat kelawan tu JI wong ba yin sayarap ya kini ka sangsori ban pelong kawe kecilen pak jekai lek kai kena de ban snag kupat ban snag ibu pon kian sot ti haduk mentah kalau kadang sah ka lenti ke ba kadang undang dan apa direktorat jong kani hajing sisa kadika bakat ka association Oh. nang bang ini yo jingbam ini yo pisa pan fon ban ai jingbam kini gedok kang ngatrai ngemdei bang bangi kan sarong ni kan yo ka hapo west hasil district hi kadika markasaf area of solution ke bestang nang kongdu banri ya gedok Bandang kintiyo ya karep karyang bat kumjuru ban kintiyo ya ki self-help group ki baper ha ka district. Kumba shipotali ki self-help group bat kawai ka village organization ki baha umling sian adi block menta ka sngi ke layo priang ya ka kor lor pentor ka balong ka jingkar khu ye ki bandang kintiyo bat penhe ya karep karyang. Ia kita ki kor lor ki badai lingba ka Krishi Kalyan Abhiyan 3 2020-21 hapo ka submission on agricultural mechanization umling CNRD block ribhoi la IT shagitegi self-help group hake jingalang blaidon lang uba emerald bonds MLA kanongpo kumukongsan kakong EM Susiang district agriculture officer D Lamar district agriculture officer ba P Nongdhar in charge agriculture executive engineer headquarter Shillong ba R Nongrum BDO ka umling CNRD block bat kiwei Dan bagi lengkap agak si hukum tadi, hagaban yo ban IT yang kini jar kita kirisir nak berkati kalau nak. Jadi kali ke jogi, kali ke kubanyo 1% idiki nogram. Lagi hanya kali dia ibarat kuwi. Kali ke jela kali ke jogi tu, kali ke jela kaba hun hati nogram. Lagi hai hatari hui district ke juga. SAG di mana? Kita SAG di Bombay. Kita sibuk di dalam. Kalau benda kita nyepat kepra, kalau benda kita sibuk pat, kontak saja. Negosiasi teman mentang kalau bagi bahun ke SAG, apa kariti ada berapa? Jadi khubor ke SAG lembaga yang tung yang village organization lembaga NRLM kalau sisa khubor bagaimana dia dari itu bicara. Hati por kita thom mensuar marketing tung ye SAG kam dei kita thumai. Kita don itu mensuar SAG. Semua orang ini kita barang don, kita barang ni, kita barang empat, kita barang itu. Bagi sultan bagi kita tak do kat Italy SAG kita thai kita wan sangat kita wan. Apa kita wan panting Arab. Kalau I will see you. Bagi gua pun story people yang ini perlu SAG kita. The government of India ya ni belong di aspirational district. Belong di dalam hidup kata-kata batang juga tapi boy gayo yang next. Nai itu mesti dibagi sekai bahwa kita ini ya sekai manukor manusnem itu dia yang bentuk. Nai ini kena special scheme. Dia habis iyo yang kena terpau untuk semua boleh at least bah kung ka aspirational district kaba gidon hadu nyamsan 100% tang ginawrat sudah. Tegi don bang iyo ya kene the scheme agane ko scheme. Te ban kretch pang ni din ay jogi
Ngatrai kilai suku ini di officer jemi kilai batai pi sepang ni gaski ni ais kawai ke grup kawai po tila spell grup ida pak kawai ga custom hiring center belum ungka duka bak kabani ai bat traktor kawai aku ni po tila kawai ko tila kaba kau kaba baki bros kota bak kawai to apa ni ai kini ya pi kapag sokar ka IAP, sokar ko mene niya IAP, gadon ka jintu, gadon ka to, halwa ka pa. Kami pag suwaye, pag pibu ikinigitiya, ni IAP pibu kita nakap tayo lebih, kami kita. Jintu jong ko sokar menta nama bagi ko bagat, pasti jomi kadang bon kinong rep, yung san nakantang karibuan, kadang bon breu kide magaret kaya. Tenang tagadaw. Kai kan ni kalau kita jitu pengin penmi kampur ubau kau furu ijab ini kita. Kenapa nama madina dong keplan yang kau menemuin dia? Juga tiga SDG kul kita yang hamile di babu Prime Minister jong ni bagi dia bagi le by house nama tu angin pendap double ni jumi. Kinongrep na Riboy District menta kesngi da kemen sem jong ke jingkemen kilawan ban pediang burame ka kong Trinity sayo hadien bakalawan phayeng menta kesngi nanong ba Delhi ka badairu hadien bakalayo pediang ya ka Padma Shri Award na kekti jong president kari India ha kanong ba Delhi kumban chupen kenmau ka kong Trinity sayo ka basyong basa akashnong mule West Jante Hills kala lej ban pediang ya ka khusnam Padma Shri hanong ba Delhi haga pratrik unaiweng arajar arpuwe but ya kani ka khusnam lapan kup buram da presiden kari India Uramnath Govind ka balong shisha ka jingsarong omtang ye kinongrep ka jylla but ka longru ka buram na ka benta ka jylla meghalyahi baro ka we kumban aimen same but pensluru ya ka kong Trinity sayo hablik ban pediang ya ka te ka khusnam Padma Shri la late ru ban senran lang da u General Secretary ka Hills Farmers Union Senkme Usamla Alfanbert Khasentio but u Project Officer Commission Lakadong na Jante Hills uba Damansan Lengdo nakalyang kinong rep menta kasngi ha ka jingelam kinong elam balalam khamat daw ba Sivington Macri President ka Hills Farmers Union Longlengdo area kilapan ko buram ru da ka jan bat rengkat ki jing ai sobha bat kumjuru da ki sintiu ki skut ba kinong rep na arfomer kilapan ko buram bat pediang buram ya ka kong Trinity sayo Ngau jonga bangayo ito pada masih masih kumba haga jengkok sniu. Mo so ang unta na marba. Tuad wala dengan tray bikinang rep lakhan slam ru henday kanay kaday ko way ka benta ka bang asmo yo de bang buat perhat. Ngakum ko nang rep nganyo ikyu gayeng jong presiden madgen gan gawa. Henday kan ka awak kamday nang benta jonga kong Trinity henday. Benta jong kastia jongi kasnong gatraw. Ka district jongi bat kumba ang gibero nagbenta kari gibero ko way nilang kum citizen na jong snong jong India kumta ngayeng hi nagbenta jong kitinong baro unday tang nagbenta jong ten yin long kinong rek ibitli ang ay ka bakajing ay ka bang isyan hiday ban ya ngas mo kadang kaniko association mo kanika Hills Farmers Union yin high sa ki balong kumti headquarter jongi dili ka tanang ni train lang at yun ya tali lang. Hindi mo ingat gaya hindi niya tengkul gaya so kapag kita nila isir lang. Kaya akslam mo mani na makakuha kamsa lisibon. Walaupun nila organize kan ka jengknya sengahan ko ita ka so ida ka ngalaong iben nai pen kumar ke pinong rek hindi ni ipa ko ngoki pinong kada lisibon kan ka akslam ka ini problem berkuyapi nang yetre ko po ni kada income ka baar jangan benta ka norep untang benta ka western care ni stay hindray ya ka state ibro ka way but hindi kan pure ya pi nong rep bro nginiwan ka ju ka level mo dagang ilong makana ka nong rep ro wa slow bang ilong ka nong rep wa slow ya ba dia bang ilong ki barit dan ki bro ki ba ngo mod ni day ban long nong rep ki bakau yo pendapan ni berkait bro ka dalam pendapat macam ada distrik ada setiap kami buat percaya diri kau kalau dengan nak baru kau percaya diri dia di penamret kalau kejam di macam kalau kejam macam macam dengar orang boleh sebut ngan sawan mi sapi di sekretari yang ngangin dia akan diulang gak itu ngidam tam tempat besar demi lah ide fokus yang tiaru hendai
iru mentai ladang government servant hundai a part of farmer long farmer ngin kai chi ngin netrai lang bati ngila ekren kepada hi bro hirai ngut begini kentui kenang rep tang kendai hi besibur di balayo nam di balayo awat om tang apo kari India jungi hendrai borok hoi persai ini piang katno ngindap ke yingso kemen bat yingso slur ni kinong rap yo mensim ba leng bai kong yo ka bo kabut menteri dan nafta ka jitrai kita ini ke kublai kong leng ba ke jitrai shom nyupi diwan ra kanang kaburom apong kaneka state kanaya jungi bat tunjuru ngapiang burom ru ni pidang burom ru yang ni sar ni badan nekat bat tunju ni presiden romba ini kom presiden sentral Pak Sumpiang bat tunju di sekretari Arfinkiu dan ngapiang burom ru ya di Himan di para bukan lang bertong hewan lang lalu ini program yang burom ya itong Trinity Sayoma balawan ra ya kanam ku burom ya kene ka than gedong jungi hi borok kawai ka jylla Meghalaya ba ila yo ya ka Padma Shri Award now presiden jong dari India Ram Gobind Singh Ramnath Gobind yang sudhai tukong kene ka jeta jungi hoj ang siang ilamut kan pintre ka di yang burom ka ba khamhe Andrei namar ba gila tip kam kerti de tang daun sim ala ban yang burom yeti ka kopi gede wat kata ro sim ye kene galat ka ba yang kene ka si Cikatung ila poisya ka bukut jangga top khubor kublai shibon ni fibaro tak hadu begini sembiang kublai shibon